process. Focus on the content defined by the rawness. Designed for the offense. Callous where the hearts kept. Malice where the thoughts went. Warfare the meanest. 40 count of cleanness. Doesn't take a genius to figure that he mean it. Not for the squeamish. Flow so seamless. Industry wears peers. Done to seize the deanless. Satchel page up the game. Living out my dream shit. Fuck the fame. Keep the games coming like a freak bitch. Nothing changed. Still the same nigga that PG shit. All these lames sound the same. Corny spitting cheese grits. I be throwing game till she need out like a seamstress. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of fire. Lambo, the slick talking ratchet fat rapper. Ripping up the net, bully biting dog catcher. 300 blackout, AAC honey badger. 40s weak contenders, it's the end, final chapter. Done with all the mumbles, going straighten up your banter. Freddy Krueger face, Shetty chopping up campers. Psycho Norman Bates, 9 I hit you while you lather. Gunning for your throat, make it hot like a tender. Young Jesus drop heads wrong like a ladder. Need a dose of dope, old boy got the answer. Capricorn the goat, any other talk is slander. No matter fucking what, you never complicate my candor. Fuck the world or fuck you all the honor, never pander. Came to rock the boat, sink ships with the grammar. Sniper with the scope, crosshairs on you bammers. Dobrodošli svi u novi video. U ovom videu sam odabrao 6 ljudi koji su po meni bitne karike u driftu na prostorima bivše Juge. To su vrlo kompetentni vozači i 2 sudaca i od svakog od njih ćete čuti savjet kako izbjeći sudar u driftu. Ja mislim da je vrlo zanimljiva ta diskusija oko crasheva u driftu, pošto na ta način možeš čut, vidjet razmišljanje i poglede nekog drugog koji vozi drift, a zajedno je to prilika za sve vas da u komentarima pišete ako ste vozač, šta vi radite da se ne bi sudarali bez veze. Ako ste gledatelj, možete napisati koji udes vam je bio ono najveći highlight ove godine. Kad sam skupljao sve ove klipove, me je iznenadilo koliko je bilo zapravo sudara tokom prošle sezone. Nadam se da možemo sljedeće sezone to malo smanjiti, ali s obzirom na to da ulazi sve više vozača, a vrh vozača si je sve bliže što se tiče konkurentnosti, čisto sumnjam da će se to desiti. Uglavnom, uživajte u videu, nadam se da se nešto naučite. Evo, sa nama je Luka Popović, Luka Racing Divs. On je gazda kod Racing Divsa, on je čovjek inženjer, biznismen koji je u biti napravio biznis iz boljega prijenosa snage iz motora na asfalt. Moj prijatelj je vozač koji vrlo brzo skuplja iskustva i često se vidimo na natjecanjima. Vozi sve moguće od srpskog šampionata do CDC-a, Donata i čak neke trke u Sloveniji. Luka, šta je tvoj savjet, najbolji savjet za izbjegavanje sudara u driftu? Samo prvo kratko se zahvalim na ovom lepom predstavljanju, baš sam dirnut time. A što se tiče ovog savjeta za video, kad si u chase-u, za mene je light mode if you're in doubt, flat out. Ako si u sumnji da ćeš udariti ili ćeš možda krznuti zid, kao što je bilo u Omišu, na primjer, sa puno džerzija ili u Splitu, ako misliš da ćeš da udariš zadnjim delom ili si malo pre blizu lidera, flat out, znači pun gas, nek se okrene auto, zaključaš volan, nek spali te gume, ostaneš u mestu i to je to. Imaš još koji savjet za lidera? Za lidera, po meni, ako vidi lider da se okreće, mene je isto vadilo recimo u Željavi i to baš kad si ti bio iza mene u taksiju sa Lexusom. Imao sam malih problema sa setupom auta, pa je onaj zadnji deo kod rotora mi je bio poprilično triki i tu sam znao da se okrenem. I kad si ti bio iza mene, isto kad sam u lidu išao ispred, video sam da se okrećem, video sam da mi ti prilaziš, isto, zatvorio sam volan skroz da se prerotiram, pun gas i bukvalno si prošao pored mene jako lepo na jedno 2 metra, ja sam samo guzicu pomerio da ti otvorim put, da ti prođeš, ništa nije bilo, sve je prošlo super, tako da mislim da to može da se primeni u oba slučaja, poprilično, kad ga zaključaš na volan i kad ideš flat out,
mislim da i Chaser dobija lepo na vremenu da odreaguje pravilno kako treba. Tako je. Jer to se sve dešava sporo sa tvoje strane. Da, slažem se, jer to je točno suprotna reakcija, ko što bi neki početniki napravili odmah kočnica, onda bi ili understirali u taj jersey ili zapravo parkirali ispred Chasera ako su u lidu. Bukvalno, tako je. Jer ti čim zabodeš kočnicu, auto usporava i ostaje tu gde jeste. Ne otvaraš prolaz za Chasera da prođe pored tebe da te ne slupa praktično. Da. Ej, odlično si to kazao. Hvala. To je to, nećete više zamarati. Za nami je Nikola Ilić Debeli, on je, ja mislim da trenutno najtrofejniji vozač na Balkanu, na prostorima bivše Juge. I pošto si ti jedan vrlo dobar vozač sa puno iskustva i već nešto sudara iza sebe, bi te htio pitati brzi savjet za sve koji su u driftu, kako izbeći sudaru. Pa rekao si da imam već sudara dosta iza sebe, tako da ne znam ni ja kako izbeći, šalim se. Pa nema neko da kažem nešto kao da savjet, jednostavno treba da prate. Ja na primjer kad vozim iza nekog, konkretno kad neko vozi ispred mene, dosta pratim njegove prednji točkovi kako stoje i u kojoj su fazi, da li understira, da li može da dođe slučajno do nekih neželjenih stvari. To je jedna od stvari koje ja onako baš pratim što se tiče prednjih točkova i po tome mogu da zaključim da li će doći do okretanja ili slučajno nekog izletanja. Naravno, u nekim situacijama je poželjnije ostati na gasu. Govorim opet, naravno, kad si chaser, jer kad sam lider, teško da ću se okrenuti, mislim, dešava se naravno, ali ne dolazi toliko do momenta gde se okrećeš pa da onda neko da te udari. To se retko dešava. Naprimjer, s tobom sam imao u Splitu zadnji put, kad sam možda čak 2 puta se okrenuo. Jednom sam ostao bez goriva, a jednom ne mogu da sedim šta je bilo pa za malo da se slupam, ako se sećaš. Nemam neko kao alternativno rješenje, sem da refleks i naravno iskustvo u svemu tome. Nekad je bolje ostati na gasu, lakše ćeš proći nekog, a nekad je bolje na kočnici. Naprimjer, ako se izvrtiš, ako si u nekom širem delu staze, ako vidiš da te nosi van staze, pusti da ti iznese, a ako ne, bolje stisni kočnicu da taj neko može da prođe, da se ne desi ko s tobom i s naorom. Tako da opet kažem, stvarno nemam nešto sad da kažem, treba uraditi to i to. Ima jako puno situacija u driftu, sva sreća, većina su manjih nekih su udesi, krešovi, slabiji, manji, sa manjim oštećenjima, tako da nemam neko alternativno rješenje. A dobro, odlično si kazao to sa time da gledaš točkove napred i da pretpostaviš. Ja tako generalno vozim, ja to ne radim zbog toga da li kao neke sigurnosti, već više gledam zbog neke svoje vožnje, a pritom to mi pomaže u tome da znam da li će se neko okrenuti ili se neće okrenuti ili će ga gurnuti na nos, što se kaže understira, i da će izleteti negde, tako da to je jedno od stvari koje ja pratim. Evo, z nami je Peter Žvan, on je en najbolj izkušenih slovenskih voznikov, še vedno z veseljem vozi, se udeležuje treningov redno in sodi bolj ali manj vsa tekmovanja daleč in blizu, pa v bližnji prihodnosti tudi pri Hrvatih, a ne? Ja, res je. Bi te v okviru tega projekta vprašal kot sodnika, ki ne samo da gledaš so dogajanje na progi sodniškega stolpa, ampak tudi iz perspektive voznika. Kaj so tvoji najboljši nasveti za voznike, da preprečijo zaletavanje v driftu? Kako pobegneš stran od kreša? Ok, zdaj je odvisen, kje si, ali si od spredaj, ali si od zadaj. Recimo, da si od zadaj, moraš spremljati, kaj se spredaj dogaja. Če vidiš, da je ga obrača, pojď z gasa dol, sigurno da, pa malo predvidevaj, kam bo šel. S tem se bo šel v nesreče. Tega je kar dost. Tudi, če je voznik nezanesljiv, pa si ful na bliz, je garantiran, da so zaletel. To
to je dano. Tako da preden greš z enim nesigurnim voznikom voziti tvine, pa da greš res na smrt, to je tveganje. To se bolj zakanto. Tudi z dobremu se naredi, če te potegne noter. Recimo meni se je to naredilo lansko let, že lansko let. Sem Martina zapel, smo šla v Logatco pod most. V bistvu je bila mečkana napaka Martina, jaz sem pa tudi optimistično šel na njemu, malo je prišel preveč na ven, ga je odnesla in sem ga jaz tibonil. Pa to se naredi. Zdaj, druga je pa, če si od spredaj. Recimo, da si od spredaj, največja napaka, kar je, da greš na bremzo. Recimo half spin narediš, tišiš, te začne obračati in se boš usedel na bremzo. Kaj se naredi? Avto se ti na sredi ceste ustavi, če si za takim voznikom, nimaš kaj. Ne moreš na levo, ne moreš na desno, ti greš lahko samo direktno v njega. Najboljše, kar lahko narediš, če si v lidu, pa se ti to naredi, stan na gasu, probaj zarotirati v tako smer, ki gre proti notranjosti ovinka ali pa na čim večjo razdaljo preč od normalnega radija ovinka. Kaj to pomeni? Tako, da bo sledilen avto, lahko se ti umaknil. Probaj tudi čim več povečati razdaljo, ne se takoj ustaviti, ampak probaj podaljšati dolžino, ker bo s tem podaljšal reakcijski čas sledilnega voznika. To je približno to. To je v nulo si povedal, zato ker to lahko tudi 1, 2, 3 povzameš na to, da ko si v lidu, ko si prvi, vozite koče v kritični situaciji, nikakor ne parkiraj z bremzo pred chaserja. Ko si chaser, pa razmisli proti komu oziroma s kom voziš in se temu primerno prilagodi. Ne? Sa nama je Adri, ja mislim da ga svi znate, on je nekako broj 1 influencer što se tiče auta na prostorima bivše Juge. Prošlih nešto godina je skupio puno iskustva u driftu i sad je jedan jako konkurentan vozač i opasan suprotnik na natjecanjima. Iza sebe imaš već nešto krešova, pa sam te htio pitat kako je tvoj savjet, kako izbeći kreš u driftu? Pozdrav svim ljudima, pozdrav tebi Erik. Imali smo dobrih borbi ove godine. Ne znam, jesmo li se kaj ti razbili, ne sjećam se. Na Mičevcu si ti malo udrija bio u mene kad se ono izvrtija. Na Omišu sam ja udrija u tebe pa sam se izvrtija. Tako da smo 1-1 u tim situacijama, moram reći. Zapravo si ti još 1-0 proti Klaudije. Trening. Je, tako je. Da, uglavnom, zajebano je izbjeći sudar kad su dva vozača koja žele ajme pobijediti i žele riskirati sve da bi pobijedili i tu se najčešće događaju sudari jer jebi ga, ideš na sve ili ništa, ideš na nož, ti uvijek ko drift vozač da bi mogao imati savršen lead i iz tranzicije blizu i tako dalje, ispred tebe mora napraviti to što si ti pretpostavlja da će on napraviti. Ako on napravi to što si ti pretpostavlja da će on napraviti, ti se razbijaš, jebi ga, i mi svi kao vozači smo spremni uzeti taj rizik ispadanja i rizik materijalne štete na autu, da bi, ako sve prođe po planu, imali savršenu tranziciju ili tako dalje. Tako da, jebi ga, sudari se moraju dešavati u ovom sportu, jer jednostavno se previše toga mora poklopiti da se ne bi desili. Tako da je teško izbjeći, ali naravno uvijek postoje situacije gdje se ispred tebe izvrti pa ti uspiješ reagirati nekako u zadnji tren, zakočit, malo ručno da ga izbjegneš, ali u našem slučaju najčešće su ti sudari takvi da se ne mogu izbjeći jednostavno. Kad ideš na teški žilet, ideš na rub i nekad se to desi. Tako da, kako izbjeći sudar, po meni ga ne možeš izbjeći. Kako ćeš ga izbjeći? Teško ga izbjeći. Naravno, možeš dati sve od sebe, na treninzima vozi malo opreznije, da se ne sudaraš bez veze, ko ja i Fole recimo u Čačku, gdje sam ja išao, ajmo reći, replicirat twin battle i inicirat mu odmah na vrata, zato što znam da on ima brz auto i da mu treba inicirati na vratima da bi ga uspio popratiti iz prve okuke. I tako sam ja išao pun gaz za njim, a on je inicirao
onako malo slabije, tako da je samo potega ručnu i ono nastavio ići ravno, uopće nije bacio bok i to je mene iznenadilo, jer bi ga nisam imao di nego ga upalit po guzici i to je, ajmo reći, sudar koji se mogao izbjeći, tako da jednostavno sam morao opreznije malo voziti na treningu i ne tako ići na rizik, ili sam trebao pretpostaviti da Fowler ima takvu inicijaciju na toj stazi, ali nisam ga vidio prije kako inicira, pa nisam znao. Ali u samoj borbi, po meni, ako ideš nešto izbjegavati, sudare previše, ne može biti konkurentan, jer znači da ne riskiraš, čim ne riskiraš, znači da ne možeš pobijediti najbolje vozače, jebi ga. Definitivno je kontaktni sport ovaj drift. Da, šta ti misliš? Pa, kako si kazao, mislim, oprezno procijeniti vozača i Da. i zajedno procijeniti stazu, ne? Recimo, kad je bio Donat u Splitu i sad u Omišu, bili su ovi jersey odvojeni, znači bile su rupe između jersija i tamo gdje je bila ova velika zona desni zavoj, gdje je izletio Renato, tamo si treba biti oprezan da recimo se ti ne desi da izunderstiraš ovaj jersey, ne? Zapravo smislio sam najbolji način izbjeći sudar. Ajde. Najbolji način za izbjeći sudar je da znaš protiv koga voziš i koliko je taj neko dobar vozač naspram tebe i koliko ti moraš sebe dati u tu borbu da bi pobjedio. Tipa, znam kad vozim sa tebom, Debelin, Brdekon i tako najboljim vozačima na Balkanu, znam da moram dati sve od sebe i da moram riskirati maksimalno. I jebi ga, u tim borbama se može desiti sudar koji ne može izbjeći, to je to. A kad vozim sa manjim kalibrom vozača, sa lošim autom i tako dalje, onda naravno ne moram dati sve od sebe i mogu ostaviti veću rupu na tranzicijama i tako dalje, jer znam da čak i s mojih 80% truda ću i dalje pobijediti tu borbu. Tako da je, mislim, to, ajmo reći, najbolji način za izbjeći sudar, tako da ne daješ uvijek sve od sebe, nego da kalkuliraš malo i izbjegaješ rizik gdje nije potreban. Odlično si to rekao, to je to, top. To je jedini način, ne vidim nekog baš drugog načina za izbjeći sudar kad je to sve toliko blizu da ti kad se desi takva situacija nemaš šta napraviti nego udriti, tako da najbolje jednostavno rizik smanjiti dok nije potreban. A jebi ga, kad je potreban onda ideš na sve ili ništa i nekad bude sve, nekad bude ništa, jebi ga. Točno tako. 9 na večer u nedjelju je, ja zovem sudaca Milana koji inače sudi SDC. Mi smo se upoznali preko SDC-a i preko Donata. Ja imam veliko poštovanje do njega, pošto je to čovjek koji se mi javi u nedjelju na večer. Što cijenim kod Milana je to da ima full sistematički pristup do suđenja, može utemeljiti svašta nekih detajla, neke razlike između vožnja koje su stvarno male i može se vidjeti samo iz sudačkog prostora. I pošto si ti sudac koji gleda zapravo skoro sve betlove sezone uživo i kasnije još preko videa kad analizirate sve što se dešavalo na stazi, ima sigurno koji dobar savjet za sve vozače kako izbjegavati sudar u driftu. Pa, naravno, mislim, ajde, sve se svodi na trening, prvenstveno da bi uopšte izbjegao sudar, ajde, ako si follower, ako si chaser, jel? Prvenstveno ne možeš ništa preterano da uradiš, sem da kočiš ako vidiš da se neko ispred tebe okreće ili nešto slično. I te tranzicije su najgore, pogotovo te neke brže tranzicije gde chaseri ne treniraju dosta i ne mogu da se prilagode lideru uvek na brzim tranzicijama i dolazi do tu nekih kontakata najviše, jer su na tim brzim tranzicijama generalno i veliki uglovi i brzo se auto prebacuje s jedne na drugu stranu. Znači, chaser definitivno, to jest treba chase da se vežba što se tiče tih tranzicija, tih nekih kontakata u tim nekim zonama. Što se tiče lidera, definitivno prilikom bilo kakvog gubljenja kontrole nad automobilom
znači automatski kočnica ili ručno da malo produžiš, ajde putanju bilo šta, znači da se pod uslovom ako može da se skloniš sa staze da bi follower mogao da nastavi, jer naravno njegova reakcija će da bude uvek kasnije. Tako da lider mora prilikom okretanja ili punu kočnicu ili da vidi ako ide ne znam u gume i tako dalje, da gleda da mislim ne znam, zavisi od situacije uvek, ali uglavnom da se skloni i da se ne vraća na stazu zbog samog chasera. Ali imali smo samo jednu kritičnu situaciju gde je došlo do čevnog sudara, baš zbog nemarnosti lidera. Prilikom okretanja pokušao je da se vrati nekako na stazu, izgubio potpunosti kontrolu, okrenuo se 180 i chaser ga je stigao čevno. Tako da kao lider ako izgubite bilo kakvu kontrolu, znači gledajte da puna kočnica i to je to. Nisu velike brzine, automobil će u svakom slučaju stati, ali treba se zaustaviti i napraviti prostor chaseru da prođe. To je to. Ja mislim da je to dovoljno dobro, objasnio si da je ovisno od situacije, da je teško predvideti i zapravo da lider da ne zakoči potpuno chasera i da se malo makne sa staze i kad izađe iz staze jednom da se ne vrati na stazu. Upravo to, da, tako je. Da. A chaser mora oprezno da ne smeta lideru, da mu daje dovoljno prostora kad on prebaciva guzico sa jednog ugla na drugi ugao da ne bi pogodio chasera, jer ako se to desi, chaser je u krivu i on bi mu trebao dati dovoljno prostora. Tako je, da, to je ono što pričao, znači taj trening na tim tranzicijama je jako bitan, mnogo vozača se, ajde da kažem, ne prilazi dovoljno na takve tranzicije, naravno što bi rizikovao, negde se taj rizik isplati da usavršiš svoju vožnju, poboljšaš tranzicije i sve, a sa druge strane rizikuješ da dođe do kontakta i da sebi uskratiš takmičenje, ne znam, slomiš auto i tako dalje. Tako da tu treba naći neki balans i to je najbolje raditi u dogovoru sa drugim vozačima, znači da taj slobodni trening se napravi tako da se u dogovoru sa vozačem, ajde sad ovo da treniramo, ajde sad ovo, a ne samo izlazimo na stazu i vozimo pun gas i ne znam s kim vozim i tako dalje. Tako da malo treba raditi analizu stilova vožnje drugih vozača i samim tim vežbati tranzicije i prilagoditi se stilu tom drugom vozaču ako si chaser. Bitke se najviše dobijaju kao chaser, jer uvek treba da budeš bolji u praćenju od kolege. Tako da po meni taj trening kao chaser je bitniji nego skupiti 100 bodova na kvalifikacijama. Top, ful lijepo rečeno. Čekaj, moram te predstaviti. Kako da te predstavim? Sa nama je moj veliki prijatelj Borna, on je najveći pričač između vozača na CDC-u. Zajedno je jedan od vozača koji stvarno ima hunger naprediti svoj skill i svoj program u driftu. I pošto ima iskustva iz akcijskih sporta, to je downhilla i enduro motocrossa, znači ima iskustva već godinama, sam ga htio pitat šta je šta je tvoj najbolji savjet kako izbjeći sudar u driftu? Ko što bi svi enduraši rekli, samo gas. I to je savjet za sve. Ako ne možeš, ako ne znaš, uvijek samo stisneš gas, to je to. Ili ko legendaran James Hunt, big balls. Ok, ne, šalim se. Ok, mislim ne, to je ispravna taktika, ali se malo šalim. Uglavnom, pa za izbjeći sudar u driftu najbitnije po meni dobro prepoznati situaciju koja se nalazi ispred tebe. To jest, recimo, ako se vozač ispred tebe izvrti, ti biš zapravo trebao napraviti ono što je totalno kontra od tvog prirodnog instinkta. Znači, svaka osoba bi u tom slučaju sjela na kočnice, blokirala svoje prednje kotače i nastavila ići ravno u smjeru u kojem zapravo ne želi ići i pogodila u auto ispred sebe. I ta osoba nije izazvala sudar, ali nije pravilno odreagirala
i nije izbjegla sudar koji je mogao biti izbjegnut. Zapravo biš u tom trenutku ne biš trebao stisnuti kočnice, možda malo prikočiti, usporiti auto, ali u biti namotat auto i promijeniti putanju auta i izbjeći auto ispred sebe. U slučaju ako si ti, recimo, chase vozač. Dobar primjer je bio između mene i Debelog u Omišu, gdje sam se ja izvrtio s E36. Ja sam znao da se nalazim u jako neugodnoj poziciji iz razloga što su iza mene bili New Jersey, to jest oni kameni zidovi. Pokušao sam se dati što bliže njima, Debel je pravilno izreagirao, nije se, da mi prostiš, usro, nastavio je svoj drift, nastavio je svoju putanju i doslovno je sa svojim zadnjim rubom samo pipno žmigavac na E36. Tako da pravilno smo izreagirali, ja i oni izbjegli sudar koji je zapravo mogao napraviti poprilično veliku štetu. Pogotovo na E36 jer bi E36 dobila udarac s prednje strane i to bi prouzročilo jako veliku štetu. Dobro. Tako da eto. Imaš još koji savjet ako si lider? Pa ako si lider, bitno je voziti kvalifikacijski line. Ako voziš kvalifikacijski line koji si vozio cijelo vrijeme kroz svoje treninge i na svojim kvalifikacijama, ne biš se trebao dovesti u poziciju da nešto zezneš. Ako ideš nešto eksperimentirati u betlu, već u samom startu sebe stavljaš u jako lošu poziciju. Jer se može dogoditi nešto što ne očekuješ, a zapravo si cijelo vrijeme vozio totalno drugu stvar koja ti je zapravo prirodna i koju biš trebao voziti. Tako da mislim, lead line mora biti, kako bi to nazvali, školski. Ko kad ti voziš pa kad suci kažu evo ga Erik školski precizan, tako biš trebao voziti lead line. Treba biš voziti točno onako kako se traži od tebe, stabilno, smireno, kontinuirano, ne previše korekcija s volanom, ne previše potezanja nepotrebne ručne, stalno pomicanje smjera auta i linije auta, jer na taj način dovodiš u neugodan položaj chasera koji se tebi pokušava što više približiti i zapravo možeš nesvjesno izazvati kontakt između dva auta. Super, ja mislim da si dobro obrazložio to, tako da ja ću tu prestati snimati jer to je to šta mi treba. Z nami je Aleš Pogačar, on je 2018 Croatian Drift Challenge prvak, danes vozi LS3 S14, je eden najboljših slovenskih drift voznikov in v bistvu on ima dosti dober rekord, kar se tiče tega, da se ne zaletava dosti. Zato pa sem se tudi odločil, da ker si kompetenten voznik z večletnimi izkušnjami, da te vprašam, kaj je tvoj nasvet za vse voznike, kako preprečiti crash v driftu. Ja, v bistvu prva stvar, ki je treba pristopiti stvari tako, kakor si sam sposoben, ne? Kakor je avto tudi sposoben. Ne? Pa pač jaz mislim, da veliko pripomorejo dobre gume, saj sprednje, ne? Definitivno, ja. Pa tako, no, veliko tudi naredijo organizatorji stezo dobro, da je zelo, zelo lepo pretočna. Kdaj pa tako naredijo, da je dejansko pride na določenih mestih do zbijanja gum, a ne, ki jih oni naredijo z gum stezo, ali pa, ne vem, s prednjim delom zadevamo, ne vem, notranje Apex, ampak to je pač toliko zakomplicirano strani organizatorja, ne. Tukaj ne moramo mi nekaj ful vplivati. Ja. Kaj pa praviš, da predvsem moraš oceniti situacijo, s kom voziš, na kakšni progi si, pa v kakšnem stanju je tvoj avto, pa ne pozabiti na svoje lastne možnosti vožnje, ne? Tako je, tako da prilagodiš pač svojim sposobnostim pa svojemu vozilu. To je, po moje to, kaj rabimo, si povedal. Za mene je bolj dobro, pa pač dodal si nekaj, kar nihče še drugi ni povedal. Tako da, jaz sem tu nehal snemati. Sa nama je Marko Brdek, moj konkurent od prvog dana na CDC-u i ove godine je konačno došao do cilja, to je pobjedio je CDC i ne samo internacionalno, nego i hrvatsko prvenstvo, znači ti si prošle godine šampion i pošto si jedan najboljih vozača u regiji, htio sam i tebe pitat šta je tvoj najbolji savjet kako izbjeći sudaru na driftu? Pa prvo pozdrav svima, moj neki savjet za izbjeći sudar na driftu bi bio pa prvo i osnovno ne bi trebalo pušati puno na treninzima i nepotrebne rizike raditi.
Što se tiče samog izbjegavanja sudara, mislim da treba procijeniti kakav je vozač i jednostavno se probati prilagoditi tome i na taj način i ostaviti prostora za nekakvu eventualnu grešku. Ne? Mogli Ne bi znam. detalje, ali što se mene tiče si ful dobro to povedal, jer ja se slažem sa tim da je najbitnije to da dobro proceniš i svoje sposobnosti, svoje mogućnosti svog auta i suprotnika. Tako je, da uvijek ostaviš tome prostora, pogotovo na treninzima. Sad u competitionu je malo drukčija stvar, ali u treninzima se svakako mogu izbjeći sudari, to je sigurno. Slažem se. Super, I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste se nešto naučili. Ako imate nešto za iskomentirati, javite se ispod u komentare. Ako želite više sličnog kontenta, ako se vam taj kontent sviđa, subscribeajte se. Kako možete vidjeti, ima nešto napretka i na novom trkačom autu. Tako da uskoro sljedeći još jedan tehnički video, a nakon tog videa vam uskoro otkrivamo koji motor se nalazi ispod haube u ovom autu.